Dobar dan. U današnjem emisiji nalazimo se u bugarskom restoranu Šumenka. Evo vidite i šumensko pivo, koje je ekstra dobro, preporučujem svima. I danas ćemo da probamo dimljene ćevape uz paradajz salatu i sa majonezom. Što je dobro, i ljute papričice. Da vidimo, prvi put gostujemo u ovom restoranu. Kako je dobar ukus. Kako su dobri. Ovo mi je pravo jelo. Ja sam oduševljen. Toplo preporučujem svima da se vrate u bugarski restoran Šumenka. Da vidimo račun. I cena vam je ekstra povoljna. Hvala vam puno na ovom dobrom jelu. Preporučit ću svima ovaj restoran.